U Domu kulture u Knjaževcu himnom crkvenog hora Sveti velikomučenik Georgije otvorena je svečana akademija povodom dana opštine Knjaževac. Prisutnima se obratio Marko Stojanović, predsjednik Skupštine opštine Knjaževac. Ovo je dan ne samo lokalne samouprave ili zaposlenih u Knjaževcu. Ovo je dan svakog od vas, svakog našeg sugrađanina i svakog deteta u ovom gradu. Na ovaj dan se obično podsjećamo svih postignuća, rezultata, svega što je urađeno u proteklom periodu. Govorimo o planovima i ciljevima. Ja bih sada samo rekao da je Knjaževac grad na koji možemo biti ponosni, koji je ugodan dom svojim stanovnicima, a odličan domaćim gostima. Na ovoj svečanosti uručene su pohvalnice, zahvalnice i majske nagrade. Pohvalnicu ove godine dobila je Ljubinka Simić za predan i požrtvovan rad na poboljšanju položaja romske nacionalne manjine. Priznanja su dodeljena i ustanovama i pojedincima koji su se istakli u nekom od poslovnih ili životnih segmenata, službi za održavanje čistoće javno-komunalno preduzeće Standard, kao i mesnoj zajednici Kalna za solidarnost i brigu o svojim sugrađanima i za poboljšanje uslova života na teritoriji ove mesne zajednice. U razvoju Stare planine gore kao i cele opštine, kao razvoj sela, pomoći u svakom pogledu građanima kome šta treba, mesna zajednica znači funkcioniše tako što uz pomoć lokalne samouprave dodaljuju nam šta nam treba da radimo, da gradimo, da pravimo. Prošle godine smo renovirali bioskop koji ima 500 mesta i bio je 3 puta u funkciji, napunjen sa po 500 čoveka, to je mnogo znači za ceo kraj, kao i za celu opštinu, kao i za Staru planinu. Majsku nagradu za 2023. godinu dobila je osnovna škola Vuk Karadžić, fudbalski klub Timočanin, javno preduzeće, preduzeće za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac i Ministarstvo kulture. Majska nagrada, jedno od najvećih priznanja naše opštine, je svakako za nas jako bitno i važno zato što je, pored nagrade, to je jedna velika odgovornost i obaveza da nastavimo da radimo tako uspešno i da prosto pomeramo granice naših uspešnih đaka i same škole. Naša škola godinama beleži izuzetne rezultate na takmičenjima do samih međunarodnih nivoa, realizuje se veliki broj projekata, škola je skroz renovirana i nova i ono što posebno obeležava ovu godinu to je da ove godine škola obeležava 50 godina rada i postojanja. Nagrade je uručio predsjednik opštine Knjaževac Milan Đokić, koji se prisutnima obratio nadahnutim govorom. Čestitam svima Dan opštine Knjaževac, koji ove godine obeležavamo, nažalost, u senci velike tragedije koja je zadesila Srbiju i u toj senci ćemo slaviti još sve ono što nas čeka do kraja života, tugovati, jer nikada nećemo moći da zaboravimo onu nevinu decu, one omladince, one ljude koji su izgubili život u onim tragičnim dešavanjima. Najveći naš strah je da će se višedecenijski procesi demografskog pražnjenja i odlaženja stanovništva nastaviti. I nije to strah samo nas u Knjaževcu, u Timočkoj krajini, u istočnoj Srbiji, u Bugarskoj, Rumuniji. To je strah svih mislećih ljudi u sličnim sredinama u velikom broju svetskih zemalja. Siguran sam da neki ljudi koji žive u tim velegradima razmišljaju o životu u jednom manjem, ali lepom i uređenom gradu kao što je Knjaževac, gde će im deca ići u obnovljene i opremljene škole, gde će moći da se sportom bave na rekonstruisanim novim terenima, u rekonstruisanim ili novim salama, gde će imati sve uslove života kao u velikim gradovima, a neke verovatno i bolje. Uvijek je bilo suficita reči nad delima. A dela su ta koje obeležavaju neko vreme. Dela su ta koja će obeležiti da li je neko vreme dobro ili loše. I kada sve ono što je izgovoreno juče i danas i što će biti izgovoreno sutra iščezne iz sećanja i naših najmlađih slušalaca ovde, dela će biti ta za koja sam siguran da će ovo vreme obeležiti kao dobro vreme za Knjaževac. Svečani gost bila je Mirjana Bobić-Mojsilović, a na svečanosti je prikazan i film o opštini Knjaževac. U umetničkom delu programa nastupio je gudački kvartet Wonder Strings.